aklıma düştü adın. Sen şehadet yudumladın, zamana can adadın. Kıtalara can geldi, sen şerbet içtin Havz-ı Kevser'den. Yasin والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد. 2014 6-7 Ekim olayları unutulmaması gereken, sürekli hatırda kalması gereken acı bir olaydır. 6-7 Ekim olaylarına gelmeden önce adına çözüm süreci denilen, aslında çözümsüzlük süreci olan ve akıl tutulması olan bir siyasi gelişme neticesinde bölgede kurulduğu günden şimdiye kadar bu halka kandan, gözyaşından başka, zulümden başka hiçbir şey vermemiş ve verecek bir şeyi de aslında olmayan mürted örgüt PKK ve yandaşları bununla palazlanmış, şehirleri, köyleri ve evleri adeta birer silah deposu haline getirmiştiler. Bu neticede onların yularını elinde tutanlar, onları maşa olarak kullananlar, gayeleri İslam'dan uzak, kendilerine kölelik yapacak, sevgiden ve merhametten uzak bir Kürt gençliği oluşturmaktı. Bölgede onlara ve insanlık dışı hedeflerine engel olacak olanlar, sadece İslam'ı yaşamak isteyen ve bu mazlum halkın kurtuluşunun İslam'da olduğuna inanan Yasin, Riyad, Hüseyin, Cumali, Hasan, Turan ve onlar gibi inanan İslami camiaların Müslüman gençleriydi. Bundan dolayı 6-7 Ekim'de İslami camiaların müntesiplerine, kurumlarına, Kur'an kursları ve camilere vahşice ve insanlık dışı yöntemlerle saldırdılar. Gayeleri kendilerine engel olarak gördükleri İslami camiaları ve müntesiplerini planlı ve programlı bir vahşetle ortadan kaldırmak, sindirmek, hafızalara bu vahşeti ve korkuyu hakim kılarak bölgede İslam'dan uzak, köle bir Kürt gençliği oluşturmaktır. Ancak hesaba katmadıkları bir gelişme oldu. Hesaba katmadıkları bir şey oldu. Hile ve tuzak kuranlara mukabele edenlerin en hayırlısı olan Allah Celle Celaluhu, şehitlerin mübarek kanlarıyla onların bütün plan ve programlarını zir ziber eyledi. Tekbir! 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 Kendilerinden önceki mücrimleri rezil ve rüsva ettiği gibi onları da şehitlerin mübarek kanlarıyla rezil ve rüsva etti. Tıpkı ondan önce Firavun, Nemrut,
Zunnuvas, Dahhak ve benzerleri zalimleri rezil ve rüsva ettiği gibi, ki onlar hem yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hem de kıyamet gününe kadar ehli imanın diliyle lanete uğramış ve uğrayacaklardır. 6-7 Ekim olaylarına sebebiyet veren şu mazlum ve nazenin gençlerimizi en vahşi bir şekilde katleden PKK ve yandaşları ve onları sokağa çağıran azmettiricileri de kıyamet gününe kadar lanetle anılacak, rezil ve rüsva olacaklar. Elhamdülillah biz şehitlerin kanlarının mübarek olduğuna inanıyoruz. O olaylardan sonra şehit Aytaç'ın şehadetinden sonra Allah Celle Celaluhu onlara rahat yüzü vermedi. Hala da vermiyor ve kıyamet gününe kadar da vermeyecek inşallah. Allahu Ekber. Ve mesele hani ki em gelek xora gelek dersa jeder. تاریخا خو تاریخا مجادله اسلامی وقتا خود دنیا آبا کردیه حتی گهای ویگا گلم شخوار درساج درخن گره کافر و ظالم جی شخوار درساج بی درخن مسلمان جبو دین خودش بو نصرتا دین خودش بو اعلاء کلمت الله شغلن کل بر مسلمانا مجادله بده نیارتیه مسلمانا ربکه نیارتیه بخوده ردکه کن نیارتیه بخوده ربکه عاقبتا و مغلوبیت خسرانه انسان کافر زحمت شامتن دویده مسلمانا بی قوت بی ضعیف دمینن ده زمان نوطی ده PKK خود قوتك تزحف مظن ده ديتن صيلة حيواني زحف قران ومظن هبون اما اي مسلمانة بقوت بو نصيلحك هبو ند كيركك هبو حتى صالكي مسلمانة مبخل برمالا خو صالكي مبدار نوبت كرتي تشتكي ما نوبتا خو بكرتا تنبو بوي غرور وكبر واوكا بسر مسلمانة دهاتن چقا مسلمانا حيرت گو برا فتنه چه نبا کشتن چه نبا ام بفكر اخو بعقيده اخو بهبره خبر ده فكرك وهي اون بيجن امشي ديني ما عقيده ما اسلام اخو امي بيجن ام بهبره بشدتي نكن اما قيمه اخواناني شعبك بتشوك المسلمانا دنيا تندقو فان صوفيكي هاني بي اوكي هاكاف صوفيكي چبكت وان بقوت ديتن وان ضعيف ديتن تقوش قوك او كي حاشا تقو ام تدار لهف كفن ونتب كفن الصراف ونرهي خوشيك اما عاقبة شاوة تشيبو قد تعالى مسلمان غالب كده صروي ارضي الوطن بو لهرجي الدنيا بلابون مغلوب بون بريشان بون جنازي والعرضي دما كسكي نكن نوير بو هرجر جنازي واجي راكي كافر دائم شامتن تحقي مسلمان هذا چونكو مسلمان قوتا وان دائم ضعيفة شعبي خوي مادي المسألة دنيرن تجار مسلمان نبونا خودية قوتك ومظن كش كافرة زيادة تربة دائم قوتا مسلمانة هندك بويش كافرة هندك تربوية كافر عقلي وان شعبي وان ديا عقلي وات شعبي وان الظاهر دنيرا والله انسان فقير بيخوينا صيلح كواتنا قوات كواتنا تشتكي واتنا بشتفان كواتنا تدولتنا بشتوا كز دولة امبرياليست امريكا وان دستك ناكن تم نياري وانن كافانا تشاو كاربن برما خبردن برما رابن دائم لفيت خافن اما لبشت مسلمانا ربي كائناتي هي ايكو اف عالم تدستي ويديا نفس انسانة دستي ويديا بيوي فلكش داري ناكبه تمام ضماري وجود انسان بويد دو دستينا ربي في كائنات مظن يردمو آري كاري مسلمانة يا كافر فينا بينن بفيت خافن
بفيد خابن اشتا مسلماني كو ربي خو نصرته ربي خو البشت خو دبينن مؤمن حقيقي كاملا او مسلمان ناطرسن تجاري شكوية ظلم وكفر ناطرسن مسلمان جسور بتون دنيا البروارابة شعبي مسلمان ناطرسين چما چونكو اف دنيا هاني تف دملكيتا خده ده وكا موكش بدنا قاكية موك بدنا قاكي ده چقا بچوكا جي دقرا اف دنيا ميكو ايرو امن سرينا ده كائنات ده وكا موكية ده بدنا قاكي ده اف ربي خدي فيق عالم امازن ربي ميا ايكو في ربي خو ناس كربة شعبي بيشتو قوتي ده ترسه اما مسلماني كو ربي خو ناس نكرنا اسلام ناس نكرنا حكم ربي خو ناس نكرنا او جي بيزرافل جي كافر كي بچوك ده ترسن اشتهديدا قشمرك اشتهديدا كافرك اشتهديدا فاسقك ده ترسن چيم كي واد لرزن ها اذيال او كي نانيرا اف ملايا اف شيخة اف جاهلة اف فلان نانيرا ايمان تشتكي نورك خديت قلبي انسان هذا او نور قلبي كيد بجي بما ربي كائنات الناس بك جي كائنات رميدان تخوينا مسلمان تبي كل في ولاتي خويتي كرن تبي في امة اسلامي خويتي كرن استوي خوش ظلم وكفر نطواندن نخوستن مسلم ولاتي مسلمانا پرچه ببه نخوستن ولاتي مسلمانا اشغال ببش طرف كفر وضلالتي وافروبالي وامبرياليستا به وفداكر جبونا ولاتي مسلمانا جبو ملتي مسلمان عزيز بسر بلند به جبو مقدسات اسلامي جبو قرآن جبو نصرة شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمانا وفداكر اما هناك انساني كود قوتن ام مسلمان جبو اسلامي شغلا فتو نياتي مسلمانا كرن بالتلفزيون اخو فيلمي بفروا افتراء المسلمان سر مسلمانا تشي كرن هر انواع فروا افتراء المسلمانا كرن دقوقي ام خدية دنيانا ارتقان ضعيفها مسلمان شعبي خدا بجوك دديتن بسيط دديتن نياتي مسلمان ركرن افتراء مسلمان كرن ببوليسي خو بعسكري خو باجاني خو بهر انواع اوكاخو مسلمان اشكنجه كرن ازيت كرن بالزور قالك اولاي خصنستو يوانده او مسلماني كجبو نصرة شريعة خودي لبر بكا كنيا نصرة خودي دا نصرة شريعة خودي دا نشتر ولاتي مسلمانا پرچه ببا نشتر مسلمان دسته كافر دا رزيل وزليل ببن مقدسات مسلمانا بيخوي نشتر اواني كو دعوة اسلامي دكرن ظاهر دا لياتي مسلمانا ركرن افتراء المسلمانا كرن بإشكنجا gelek olay iftira kısnastığı Müslümana da hiç Müslüman sebep iftirayı var, işkence var vegat hapsadene. Vegat Müslüman zindan tijine Müslümana. Ama Khudi Teala hakkı Müslümana jvarana neş. Khuyna Müslümana bjahre. İku deste kudreci khuyna Müslümana bekev tecari azizna be. Khudi Teala dçavi wan radert kavi zulm و جبروتا وان افتراء وان تفقد الوابا قراندن خديت قرآن دجبيجا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين حيلاتكن فرادكن اوينو ببقية المسلماناتكن اما خديت تعالى ان ايكو اوينو حيلات الكافر وظالمات بقرين اوه تفري وهات السريوة تفكت حبساده او صاوجي وحاكمك وبيستو اتصل جزادانا من از هش حبسي در نكتم او هاتنا حبسي از در كتم تاريخها هاتيه ما دي تخديت على شاني سريوة بچ شكلي ورزيل ورسواكن اوان انسان ايروجي كافري ايروجي براجبان اولايا درساش خوره درخن مسلمان نبي خوينا مسلمان نضعيفن تكست كائنات دج مسلمانة بقوة تبتنا تشركوا ربي مسلمانة ربي كائناتي دعوة مسلمانة ان دعوة حق راسته دعوة مسلمانة اسلامي بيبا دعوة كدي حق راستنية خلاصية بشرية انسانية باسلامية بديني خدية بشرية نب اسلامي خلاص بعزيز بك خلاص نابه
عزتا في ولاتي، عزتا في ملتي، عزتا تمام عالم اسلامي، عزتا انسانيت اسلاميه. ایکو بخوازن عزیز ببن برا دست خوبابن زنجیر الهی، دست خوبابن وی عزیز ببن وی سر بلند ببن وی بسر دنیای تمامی بکبن. او عربي ضعيف بخوي بلا ولا جاهل نزان خب اسلامي قلتم بسر تمام دنياي كتب. اوان تركي نزان جاهل كوكر بون دكونا بون ضعيف بون بلا ولا بون. اوان تركا خب اسلامي قلتم عثماني امبراطور لغو دولتك جيكرن دنيا قصد بن حاكمية تاخده. اوان كردي ضعيف بخوي جاهل ونزان صلاح الدين ايوبي نافوان دركت خب اسلامي قلت بيراق اسلامي بلند كر دولة ايوبي العالم اسلامي تمامة سلطنة مزناتي كر اوروباني مغلوب كر قدس دستيوان درخص درسا امبرياليست وظالمة داوا عزت باسلامي ایکو بخوازن عزیز ببن برا خوب دین خودی بگیرن باشقا ریش انسانیتی رتنیه چونکو اف اسلام دین رب کائناتیه خودی وی عالم خدایه اف کائنات نبی خویه نتصادفه خودی وی کائناتی رب کائناتیه قرآن کتاب اویه محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبری ویه ام خودی وی پیغمبری مصنن ام خودی وی رب کائناتنا ام خودی وی کتاب عزیزن چاوا مسلمان رابن خود بچوک ببینن هستوی خوش کافر و ظالم رب دوینن اف زلت و خسرانه خودیت قرآن دبیشه ان تنصر الله ينصركم اگر والنصرتا دين خودي بدن وي خودي نصرتا وبدن خودي نصرتا مندا خودي حيفا مظالمة نهلاني خودي استويوان نشكان خودي وارسين نقر خودي وپريشان نقر منيرا زماني ما اب آيتها زماني دوقساني دمج حبرت خون زماني نوطي دم اب آيتها شبرت خون هنك بمت كنيان دقوتن وچاوا وي نصرتا وبيدان ابنيرو چاوا ايرو خودي شعبي ظالمة درخص خودي ان ينصركم الله فلا غالب لكم اگر خودي نصرتا وبدا الدنيا دي كائنات ده كل سر وغالب ناي